ni umukwabu wabonye mu gitondo cyo kuri wa gatanu tariki 17 Ukwakira abarwanyi ba AFC 23 ngo bakoze umukwabu mushya muri teritwari ya Nyiragongo iherereye muri Kivu y'Amajyaruguru. Ni umukwabu wasize bataye muri yombi abatari bake. Amakuru aravuga ko uyu mukwabu wabereye iyi no operation y'amagasa, operation ikomeye idasanzwe yakozwe. Ngo ni umukwabu wabereye mu mudugudu wa Ngangi ya gatatu. Ni mu gace ka Munigi ho muri mu majyaruguru y'umujyi wa Goma. Ni ubwa kabiri M23 yari isatse muri kariya gace mu masaha 48 ashize. Ubwo wenda ubwo tubagezaho iyi nkuru reka tuvuge 50 reka dufashe abakunzi bacu bumve context. Yego. Muri Nyiragongo na ahantu FDL itigeze ishiramo. Iracyuzuye. Na ahantu hari abasirikare ba SADC baburi birengiro bari. Sibyo? Na ku buryo ugiye kureba situation y'ukuntu imeze hariya umuturage wahariya muri Nyiragongo, sibyo? Ni ujya ku gasantre guhahira FDL. Yego. Sibyo? Nibo babagurira umunyu, nibo babavomera, byose nibo babibaha. Ariko ibyo ngibyo bigahura na cya kintu twavuze kivuga ngo nuza FDL imaze kujyana muri Kongo yaragiye yivuza n'abaturage b'abahutu bahariye bo kwiryo kwirukana abatutsi bari mu bihugu bitandukanye ngo nk'impunzi. Yihuza nabo barashakana, barabana, barabyarana, ndetse n'abana babyaranye bamwe uyu munsi nibo bari mu gisirikare, abandi nibo bari mu nzego zitandukanye za leta, abandi babanye inshuti n'abakomeye, nibo bari mu mugambi utandukanye w'ingenga bitekerezo yo kwanga abatutsi no kwima uburenganzira bwabo hari mu burasirazuba bwa Kongo. Uyu munsi rero abo ngabo nubundi banze kurekura iyo FDLR aho yihishe inyuma yo gukubitwara muri Kivu y'Amajyaruguru. Yego. Noneho uyu mukwabi yubaye rero mama 23 ibigira ngo irebe yuko yasaka igafata abo bantu bakomeje kuba ibyitso, urumva ku ibyitso bya FDLR batuma hagabwa udutero shuma cyangwa bayihana makuru yo kwiyoruganiza kugira ngo mu gihe habaye operation yo kuyifata ntibayibone. Nuko nguko bimeze. Yego. So noneho rero ikiri kuvugwa n'iki umukwabo wakozwe ni nkuko bijya bigenda n'ubudi mu mujyi wa Goma ugasanga 23 yakoze umukwabo ifata abantu byo mu base ngo barunzwe muri stade hano mu mujyi wa Goma. Yego. Basanzwe muri commune Karisimbi nahe usanga bakoranaga bya hafi n'abaturage. Mu bigaragara muri ibi bice haracyakenewe amasuku adasanzwe ndetse rwose amasuku akoranwe umwete kubera ko bitihisi M23 zagumya guhangana n'ibitero bya FDLR na Wazalendo. Ugiye kureba n'ubwa kabiri mama 23 isatse kara gace. Tekeza gusaka kara gace mu masaha 48 ashize. Urumva? Noneho wajya kureba ni operation, urumva? Igamije kurwanya ngo ubujura n'umutekano muke, ariko cyane cyane n'umutekano muke ndetse ngo no gusenya udutsiko tw'abantu bakekwa gukorana n'abanzi bayo, harimo abarwanyi bitwaje intwaro. Cya kintu navugaga harimo abantu bakorana na FDLR, harimo abantu bakorana na Wazalendo, harimo abantu bakorana n'indi. Ahanga biri kuvugwa ko nkuko bigarukwaho ahangaha kugira ngo hafatwe ingamba zo gukora uyu mukwabo. Habanje kumenyekana amakuru yuko ngo hari abahoze mu ngabo za FARDC cyane cyane abana b'abasirikare basigaye mu kigo cya gisirikare cya Katindo, Camp Katindo. Ubwo umujyi wa Goma wafatwaga muri Mutarama uyu mwaka. Bikaba ko rero abangaba bafite intwaro. Ubwo rero birumvikana n'ibintu bihangayikishije. Umwana w'umusirikare mission ni yihe no gusigara mu byimbo byase. Urumva kumenya ko rero ibyo bice birimo abaturage abana bafite intwaro ntago byari ibintu M23 yari kumva ngo igirite ibyihoreje itereri. Iyo operation rero ukuntu yakoze Yego. saa 11 z'igitondo urumva ni mu rukerera n'abantu bakabyutse bitubwizanye ukuri. Abasirikare ba 23 binjiye mu gice cy'ishuri rya Kiyabo. Yego. Abantu bose bababwira ngo muve mu ngo mu gihe hariya tugenzura ibyangombwa byayo. Tugenzura ibyangombwa. Iryo genzura rero ngo hari abantu benshi umubare mwinshi wafashwe udafite ibyangombwa. Abafashwe rero ngo bakekwaho kuba bafite aho bahuriye n'ingabo za leta ya Kongo FARDC, abarwanyi ba Wazalendo ndetse na FDLR. None harimo ngo n'abashinjwa kugira uruhare mu bikorwa by'ubujura n'ibitero bigabwa ku baturage mu gace 23 igenzura. Yego.
tubisasira wumvise ikintu nakubwiye. Icyo nshaka Amakuru rero ava hafi mu buyobozi bwa FCM 23 yego avuga ko iyi operasiyo yatewe n'impuruza z'uko ari abarwanyi bakekwaho kuba barimo guteza umutekano muke hariya muri Nyiragongo. Yego Iyo operasiyo igasa n'iyabaye neza ni ukuvuga ngo ejo kuwa kane tariki 25 z'ukwa 9 nabwo habaye operasiyo nk'iyi mu duce twa Kasika na Mabanga Sidi muri komini ya Karisimbi hari Igoma. Cyo gihe nabwo hafashwe abantu benshi ndetse mu 23 isobanura ko iyo operasiyo yayikoze nyuma yo kumenya amakuru y'uko hari abahoze mu ngabo za FARDC cyane abana b'abasirikare basigaye mu kigo cya gisirikare cya Katindo ubwo umujyi wa Goma wafatwaga muri Mutarama uyu mwaka. Operasiyo Karahabutaka yabaye abantu magana nuko nguko bafashwe. Yes, nibyo ngibyo ni mugena hoze mbona hashyirwaho ibiciro bishya by'ingendo muri mujyi wa Goma. Wabibonye? Hashyizweho ibiciro bishya by'ingendo ariko noneho ikintu gikomeye muri Goma. Yego. Ni ikintu bita ruko test. Nk'izi ngizi zikoreshwa mu Rwanda zo gupima umuntu niba atwaye ikinyabiziga yanyuye ibisindisha. Yego, no kuvuga ngo utwara ikinyabiziga yanyuye ibisindisha kuko erega byatangiye hashyirwaho polisi ubu nigenzura umutekano mu muhanda n'ibindi byose. Byumvikane ko rero barasa nkaho barabashaka kuorganiza uyu mujyi wa Goma ntubemo akajagari. Ubundi mbere wasanga umuzanendo atwaye imodoka no kwirinda ibitero byato na hato. Yego. Byose bizava kuri iyi gahunda. Ubwo rero aka nakazi ka polisi. Nakazi ka polisi. Hari n'amakuru nabonye yuko mu minsi iri imbere ngo bagiye kuzana robo zireba nyine abantu banyura muri uriya mujyi bafite umuvuduko zira bita Sofia. Yego. Abantu nyuraho kwandikira. Ariko ku rundi ruhande mu 23 nayo ibimira maximiza ahantu hose ushobora gukura ikintu cyitwa ifaranga ryayifasha mu bwigenge. Iyi gahunda ni bukavira hakiri. Iri buze kujyayo. Ukuvuga ngo irimira shaka ikintu cyose cyayifasha kubona amafaranga. Niba bigaragara ko hari umuntu utwara yasinze, hari igihano runaka kiri buze kujyayo tukufata uyatanga ajya muri leta. Amande yo ntago ari gutangaza. Nuza ugira gutya iyo zo Sofiane bazenstara ikwandikira amafaranga ajya muri leta. Iki gisanduku ya leta kugira ngo abakozi bahembwe, kugira ngo bya bikorwa runaka bya gisirikare na polisi bikorwe, kugira ngo ayo mavurira akore, kugira ngo ibiki byose kuko urabizi ko Kinshasa yarabacukije. Kinshasa nta operation nimwe igomba gukora mu bice 23 igenzura. Niyo mpamvu rero barimo kubikora gutyo bareba ba maximiza ahantu hose ashobora kubava ifaranga kugira ngo ribafashe kuza kuyobora igihugu kuko ntabwo wayobora igihugu udafite ahantu ukura amafaranga. Umusoro ni ngombwa, ari umusoro ngo ni hatari uyu munsi. Ngo uravuze ubuhuha. Umusoro uravuze ubuhuha. Indi nkuru twagarukaho M23 ejo ndi yasinye amasezerano na AFC na guverinoma Kinshasa. Ya leta. Amasezerano y'agahenge ariko by'agahenge twabigarutseho nta n'agahengekero gahari. Urumva? Ikiri kuvugwa noneho bari kuganira kuri gahunda yo guhererekanya imfungwa n'amaginga y'ibiganiro bigize gute ntabwo birakunda. Intumwa ziracyari hari Idoha. Biragaragara ko rero amakuru ari guturuka Idoha aravuga ko bisa n'ibyasubiye ubise. Guhererekanya imfungwa rwose ntabwo ari ikintu kiri buze gukorwa. Ntabwo ari ikintu kiri buze gukorwa vuba. Kuri iyi nshuro impande zombi ziri kuganira kuri iyi ngingo yo guhererekanya imfungwa ni nyuma y'ukwezi kumwe zemeranyije gushyiraho urwego rushinzwe gukurikirana iriya gahunda. Ni gahunda kugeza ubu iri mu ngingo zigoye. Urumva cyane dore ko zigomba kuganirwaho muri biriya biganiro kuko nubwo Kinshasa imaze amezi menshi yemeye ko igomba kurekura abantu bo ku ruhande rwa M23 ifite kugeza ubu nta kirakorwa. Nta kintu kirakorwa. Komite mpuzamahanga ya Croix Rouge nayo niyo yahawe inshingano zo kuba umuhuza udafite uruhande abogamiyeho mu kumenya no kugenzura no kurekura mu mutekano imfungwa zifitwe na buri ruhande kuko nizo M23 ifite igomba kuzirekura. Buri wese ragomba kurekura imfungwa afitiye urundi ruhande. Ariko kandi Croix Rouge nkuko ibigarukwaho yagaragaje ko biriya biganiro ngo bimeze nka marato. Urumva? Ngo bimeze nka marato aho kuba nka sprint. Ibisobanuye ko rwose urugendo ruganisha ku isozwa ryabyo ndetse no kuba byagera ku ntego cyangwa se ku musaruro uru rugendo ngo rugomba kuba rurerure. Bari gukurikiza amakuru bari gukura Idoha bagasanga rwose ibintu ntabwo ari ibintu byoroshye. Nk'ubwo ikinyamakuru radio y'Abafaransa RFI
iravuga ko ifite amakuru y'uko ibiganiro kuri iyi ngingo bigomba gutwara iminsi ibarirwa muri 40. urumva gusa ngo ku ruhande rwa diplomasi hari icyizere cy'uko impande zombi zishobora kuzagera ku bwumvikane. Reka rero tubihanga amaso. N'ibiganiro kuri ubu bikomeje gukurikiranirwa hafi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Leta ya Qatar ndetse n'umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe. Bifuza ko Kinshasa na AFC 23 byashyira umukono ku masezerano y'amahoro. Inyuma yayo leta ya kira gihugu yasinyanye n'u Rwanda kuva ku ya 27 Kamena uyu mwaka. Kugeza ubu uruhande rwa 23 ruvuga ko imfungwa zayo zibarirwa muri 700 arizo leta ya Kongo igomba kurekura, mu gihe umubare w'izo leta isabwa utazwi. Kinshasa irasabwa imfungwa 700, ariko izo isaba M23 zo ntabwo umubare uzwi. Urumva nicyo twavuga. Hanyuma nyemerera noneho twinjire muri ingingo nge nakwita nyamukuru, kuko ni ingingo dukeneye gusobanurira abantu n'ikibyihisha inyuma cyose muri rusange uko kingana. Muri aka kanya haravugwa Perezida Lourenço wahoze ari umuhuza, ni Perezida wa Angola João Emmanuel Goncalves Lourenço. Ni umuyobozi wa AU ariko yahoze ari n'umuhuza mu makimbirane yo mu burasirazuba bwa Kongo. Yego. Lourenço adaciye ku ruhande avuga ko ngo yakoze isesengura ryimbitse ku mpamvu z'inkomoko y'ubwumvikane buke muri aka karere, akabona imiti 3, akabona imiti navuga 3. Nanjye ntyo abona rwose uburyo bwo gukemura iki kibazo ari ubu bukurikira. Urumva iya mbere niyo yarikoroje. Ati gukuraho ingabo z'u Rwanda, ni kwirukana ingabo gukura ingabo z'u Rwanda ku butaka bwa Kongo. Uwa kabiri gufatanya na Kinshasa mu gukura intwaro cyangwa se kwambura intwaro no kurambura burundu, gukura intwaro mu biganza bya FDLR, kwambura intwaro FDLR no kuyitsinsura burundu no kwirandura. Ikindi cya gatatu gufungura ibiganiro by'ukuri hagati y'abanyekongo kandi byimbitse hagati y'abanyekongo, ntihagire umuntu uhezwa. Ndagira ngo rero turebere hamwe. Reka turebe ibyo Lourenço yatangaje. Reka duhere ku cyambere nacyo mfitiye amatsiko. Avuga ati ingabo z'u Rwanda ku butaka bwa Kongo. Uyu muhuza utarigeze na rimwe yumvikana ashimangira ko M23 yabishyigikiwe n'u Rwanda, utarigeze n'umunsi n'umwe avuga ko u Rwanda rwaba rufite impamvu ndavuga gute ruteza ibibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Mu buhuza yakoze ntabwo yigeze agira na hamwe abogamira. Kuri iyi nshuro aje ashimangira ko ingabo z'u Rwanda ziri ku butaka bwa Kongo. Ndakeka ko hangari yashatse kugira gute, nicyo yashatse kuvuga. Afite amakuru kirero, nicyo yashatse kuvuga. Lourenço ni umugabo mu by'ukuri abantu benshi batari bategerejeho kuba yavuga ijambo nk'iri ngiri, ku kintu cyakomeje kuzambya ibiganiro, cyakomeje guteza umwuka mubi hagati y'u Rwanda na Kongo, cyakomeje gutuma amahanga acikamo igikuba, acikamo kabiri. Yego. Ingabo z'u Rwanda ziri muri Kongo. Iyo ni imvugo ya Tshisekedi n'abantu bamuri hafi. Ndetse hari amafoto y'ibyogajuru, hari abasirikare twafashe, ibyo byose birakusangwa. U Rwanda ruti nta ngabo dufite muri Kongo. Sibyo? Ndibuka hari umunsi Perezida Kagame yigeze kuvuga ati avuga ku bintu ngo by'u Rwanda ngo ruri muri Kongo, ngo rwanashotoye Kongo. Ati baravuga ngo u Rwanda ruri mu burasirazuba bwa Kongo. Ikibazo kuri icyo cyahozeho kandi kizakomeza kuba. Ese ni ukubera iki u Rwanda rwajya mu burasirazuba bwa Kongo? Aturamutse wumva impamvu yabyo, uburyo bwo kwigizayo u Rwanda ni ugukemura icyo kibazo. Yego. Sibyo? Yego. Arakomeza ati icyo kibazo ubwo nicyo agiye kuvuga. Inkuru ya FDLR imaze imyaka igera kuri 31. Ntabwo ari impimbano, ni ibintu bihari. Yego. Rero mbwira abantu, mbere yuko mujya kumbaza iby'u Rwanda muri Kongo, mugomba kunsubiza impamvu iki kibazo kigihari. Yego. Kubera iki FDLR ihari? Ni ukubera iki umuntu yarasa ku mupaka wacu akica abaturage bacu? Sibyo? Niki cyabitera? Ni ukubera iki mu Gushyingo 2019 FDLR yisha abaturage bacu mu Kinigi? Ugomba kunsobanurira ibyo.
ntabwo ngusabye kuza kumfasha gukemura icyo kibazo. Nibaza ku mupaka tuzagikemura, ariko nukubera iki tudakemura icyo kibazo duhereye mu mizi. Yego. Kuki FDLR itarandurwa? Habura iki kugira ngo FDLR itarandurwa? Hari inuza kugeza uyu munsi ntabwo FDLR ariyo ni kimwe mu bibazo bikomeye u Rwanda rwari bunagenderaho rujya muri Kongo, muri intambara muri Kongo, kugira ngo rushake uburyo uyu mutwe warandurwa, kuko uyu mutwe ni ikibazo ku Rwanda, ubyange cyangwa ubyemere. Yego. Hari raporo zitandukanye zagiye zishinja u Rwanda kuba ruri muri Kongo. Yego. Ni nyinshi cyane rwose, ndeza bavuga ko special forces z'u Rwanda arizo ziri muri Kongo zifasha mu 23 no mu mirwano no mu biki. Ariko u Rwanda ntirwawemye guhakana ayo makuru. Yego. Uyu munsi ni ibintu bisa n'ibitunguranye kumva Lorenzo wabaye umuhuzi ya myaka yose uribuka ibiganiro bya Rwanda, wari wizewe n'impande zombi. Uyu munsi yicara akavuga ati mu gihe u Rwanda rugifite ingabo muri Kongo, ku butaka bwa Kongo, ntabwo ikibazo kizakemuka. Mu by'ukuri bwana Kayinda, muri iki kintu cyumve neza, Lorenzo yunze mu rya raporo zitandukanye zakomeje kugaragaza yuko za Loni zakomeje kugaragaza yuko u Rwanda rufite ingabo hehe mu gihugu cya Kongo. Yego. Nubwo u Rwanda rwo rubihakana. Iki ni ikintu cyasamewe hejuru, ni ikintu cyasamewe hejuru n'abakongomani. Ariko Kinshasa yiyambaza iyi miryango isohora amaraporo nk'aya mu rwego rwo gukwirakwiza propaganda. Aha se turavuga ko uwitwara Lorenzo hari akantu yatamiye. Biragoye noneho ubu ngubu uri umubano wa Lorenzo na Tshisekedi. Yego. Muri iyi minsi ni umubano ukomeye cyane. Niza uko yigize kumwemerera ubuhungiro mu minsi ishize. Yego. Ni umubano ukomeye cyane. Ndetse buriya hari uburyo Angola nayo yahombeye muri intambara mu burasirazuba bwa Kongo. Sibyo? Yego. Kandi hari ibyo yungukaga nyine yagiye ibura. Lorenzo nk'umuntu uyoboye African Union. Yego. Yamaze kujya mu kirenge cyande cyanuza cya perezida. Urumva perezida Tshisekedi abonye andi maboko. Kugeza ubu ngubu yego, nta kintu u Rwanda rurasubiza kuri ibi ngibi byatangajwe na Lorenzo. Ntabwo uri bubone nk'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda agize icyo bivugaho. Byanze bikunze iki ni ikirego gikomeye kivuzwe na perezida wa African Union. Birumvikana. Wabayeho umuhuza muri iki kibazo kuva cyatangira. Uribuka ko byavuye Nairobi bigahita bijya i Rwanda. Ariko ati ngiye mbona imiti yaba itatu. Ariko none icya kabiri yavuze kugeza uyu munsi we Fagi ntabwo uri hano. Yego. ngo we ntushinzwe guhamya niba ingabo z'u Rwanda ziri muri Kongo cyangwa zitariyo. Nta nubwo nshinzwe kubihakana. Yego. Gusa igihari Lorenzo yabivuze afite ibyo yashingiyeho. Hari ibyo guverinoma y'u Rwanda yagiye itangaza. Yego. Perezida Kagame agaragaza ko u Rwanda ruramutse runagiye muri Kongo rubaye rwajya muri Kongo. Rwagiye kubera ikibazo cya FDLR, kandi nawe yakigarutseho ku mwanya wa kabiri ati Kongo niyambura intwaro FDLR, sibyo? Nimara kuzambura FDLR yongere inayirandure. Gufatanya na Kinshasa ubwo ni nko kuvuga buri wese bireba. Gufatanya na Kinshasa mu kwambura intwaro no kurandura. Yego. Kurandura FDLR. Yego. Bivuga iki rero? Bivuga iki? Ntabwo ibi bintu yavuze. Tujye ku cya kabiri, cya mbere cyo burana kivuyeho. Yego. Tujye ku cya kabiri. Ibyo kurandura FDLR ni umutwaro wa mbere yikoreje Kinshasa. Yego. Ariko urasa naho uremereye kugira ngo Kinshasa irekure ikitwa FDLR. Yego. Hashize amezi hafi 4 hasinywa amasezerano i Washington. Yego. Kinshasa yagaragazaga yuko ishyize imbaraga cyangwa ikiraje ishinga ari amahoro. Yego. Ubutegetsi bwa perezida Tshisekedi bwategetswe kurandura FDLR. Sibyo? Yego.
no kuyambura intwaro no kuyirandura. Gusa kugeza uyu munsi ubutegetsi bwa Kinshasa ngiye kukwereka ibimenyetso bifatika bigaragara yuko FDLR ikiri kwibere hariya itakwigera irandurwa muri noza muri itarandurwa mu burasirazuba bwa Kongo. Ejo bundi muri Kongo, ejo bundi ku itariki 10 twabonye itangazo nakwita irya nyirarureshwa rya FARDC rivuga yuko ngo nuza ngo FDLR ngomba kumanika amaboko ngikishyikiriza ngo ingabo za FARDC cyangwa ngo ikajya muri MONUSCO. Noneho na FDLR yahisora itangazo nyuma y'iryo. Noneho ikavuga yuko ngo mu gihe itabikora ngo izabikora ku ngufu. Yego. Ni mwishyikiriza ingabo mwishyikirize FARDC cyangwa MONUSCO. Ni mutabikora tuzabikora ku ngufu. FDLR bukeye isora itangazo riri tricky. Yego. Gihuye na biriya Lorenzo yavuze. Yego. Ati ikibazo dufite twebwe tujya kwishyikiriza MONUSCO. RDF ikatutanga imbere ikatwitambika ikadutangira kugira ngo tutishyikiriza MONUSCO ikomeze ibona impamvu y'ubushotoranyi no gusahura umutungo wa Kongo hano ku butaka bwa Kongo yitwaje yuko tugihari kandi twebwe dushaka kwishyikiriza MONUSCO. Aho hano harimo umutego. Sinzi niba uri kumva uburemere bw'icyo kintu. Aho hano harimo umutego. Urumva? Aha. Noneho ugiye kureba uyu munsi ku itariki 24 z'ukwezi kwa 9, sibyo? Ibyumweru biri imbere yuko riratangazo risohoka. Hari amakuru namenye ko ingabo za FARDC ko za Kongo zagize uruhare mu kurwana ku bakomanda. Urumva? Cyangwa abayobozi b'ingabo ba FDLR bari batejwe ambushi na AFC M23. FDLR niyo yaburijemo. Oye ne FARDC yabiburijemo. M23 biri buze gurana riratangazo rya FDLR. M23 yateze ambushi abayobozi b'ingabo za FDLR abacommanders. Yego. Sibyo? Noneho uwo mutego bakimara kuwugwamo bitabaje FARDC iraza ibakura muri icyo gico bari batezwe na M23. Ibyo byabaye ku itariki 24 z'ukwezi kwa 9. Ayo rero ni amateka urumva ugomba kugira gute urumva kwibutsa abakunzi wumva icyo kintu. Noneho nukuvuga ngo bavanywe imasisi aho bari batezwe ambushi bajyanwa iwarikare muri Kivu y'Amajyaruguru bikozwe na FARDC ari ba deployings. Nukuvuga ngo umva neza batezwe ambushi na M23. Yego. Batabarwa na FARDC. Kukerega FDLR yambushi bayitegewe Masisi. Mu rugamba yarwanaga M23 yarwanaga n'ingabo za Kongo. FDLR yabagiri kwisonga kandi ari izonga M23 cyane. Yego. Barakubwira bati wundi FDLR idahari Kinshasa yabakaba yaranafasha. Cyane. Yego. Babakuye Masisi babajyana iwarikare. Urimo mfite kintu neza? Yego. Bamwe muri abo ngabo muri aba commanders ba FDLR. Amakuru ndayafite. Yari perezida wayo General Gaston Iyamuremye alias Victor Byiringiro. Yego. Sibyo? Yego. Uyu ngo ari kuri rwa rutonde rw'ibyiihebe n'abakorana n'iterabwoba u Rwanda twahoze ruherutse gusohora. Yego. Birimo Bakayumba Nyamwasa nabandi. Uyu nguyu yajyanywe mu ndege avanwa Ronga ajyanwa Kabingo. Ariho ubu ngubu yashyize ibirindiro by'agateganyo. Yego. Ikindi kintu cyakurikiyeho rero indege za FARDC nizo zagize uruhare mu gutuma uyu General Byiringiro sibyo yego arokoka kuko ngo yaranarashwe cyane afite ibikomere byinshi cyane yararashwe muri iyo ambushi sibyo hamwe ngo nabari bamurinze urumva yego noneho hagati aho ngaho rero amakuru ahari ibyicaro bya FDLR bya special force yabo sibyo yego siko bimeze ubwo no kuvuga ngo abangaba ni babandi nyine banuza ba Lieutenant General naho ngo Pacifique yari yasomega ubu byavanywe aho yitikirama muri Rucuru nako byajyanywe kirama muri Rucuru niho ubu ngubu biherereye yego niho headquarters za hanuza za Lieutenant General naho ngo Pacifique niho ziherereye yego urumva none bamwe
mu barwanyi ba FDLR bamaze kwinjizwa mu ngabo za Kongo ndetse bahabwa n'amaranka atandukanye sibyo bamwe bari mu barinda Perezida Tshisekedi ibyo tubivuga kenshi tubigarukaho kenshi abandi bajyanywe muri Wazalendo yego urimo numva ikintu gihari bari kujagajaga muri Wazalendo ni ukuvuga ngo nuza FDLR ni nk'urutirigongo rwa Wazalendo ndetse na FARDC muri zone yabo ya gatatu yego nukuvuga kubera ko nibo basa naho bakavarinze intara za Bawere, Howere, Chopo, Maniema, Ituri, Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru usanga FDLR ari urutirigongo rwa FARDC ndetse na Wazalendo muri ibyo bice muri zira ntara nari maze kuvuga Bawere, Howere, Chopo, Maniema, Ituri, Kivu y'Epfo na Kivu y'Amajyaruguru sibyo mu by'ukuri rero kugira ngo urandure FDLR yego egare kurandura FARDC ubwo no kuvuga ngo kugira ngo urandure FDLR bingana no kurandura FARDC ni nkuko wavuga ngo sinzi niba ubyumva neza FARDC twite FDLR nuko ntago wagera kuri FDLR utanyuze kuri FARDC hari ikintu kigeze kubaho kera twigeze kubyiga yego ngo hari umugabo yagize gutya ngo atera inda umwamikazi numva nari kubwa Rwabugiri yego noneho ngo umwami ngabaza ngo abagaragu be ngo nabira aravuga ngo inzoka yizingiye ku gisabo yego wabigenza gute udashaka kumena igisabo kandi ushaka kwica inzoka wabigenza ute kandi ahajishiye igisabo hadatera ibyuye urumva ni ikizami urumva ni ikizami gikomeye cyane nukuvuga rero byabaye nyine agati k'inkubirane FARDC na FDLR na Wazalendo ku buryo bigaragara ko kugira ngo ukureme FDLR kireka usenye FARDC yose byibuze kuko nibishoboka u Rwanda ruvuga ko FDLR ari abihumbi 7 hagati ya 7 n'icumi ndetse n'amayinite barimo u Rwanda ruyazi siko bimeze ndakumva cyane reka tugende noneho yego uretse kunyuza mu itangazo gusa nibwo FARDC ishobora gusenya FDLR izayisenya mu itangazo gusa ariko mu buryo buri pratique bigeze gukorwa ama operation yanyoreshwe hano muri mu buryo buri pratique wa mugabo Kayinamura yego ndaguhakaniye buryo buri pratique kandi gusenya FDLR mu masezerano ya Washington harimo gahunda ihuriweho yo guhiga yo gukora ama operation bwoko ki yo guhiga FDLR sawa nyine tukisanga FARDC n'ingabo z'u Rwanda bafatanyije guhangana oya cyo ntago kirimo oya byigeze gusabwa kandi byarasabwa ariko Kongo yarabyanze ntabwo dushaka ingabo z'u Rwanda gukorana n'ingabo z'u Rwanda none rero imbaraga zo gusenya FDLR ku mbaraga none sizisenya nyine nicyo ndi kukubaza ntabwo kurandura FDLR kugeza uyu munsi rwose ubyumve neza ikintu bita gusenya FDLR ni inzoka yiziritse ku gisabo kandi bisaba yuko iyo nzoka igomba gupfa igisabo ari kizima iki kizamini wagishobora